U prostorijama opštinskog odbora Srpskog pokreta Dveri u Obrenovcu održana je zajednička konferencija za novinare obrenovačkih odbora pokreta Dveri i Demokratske stranke Srbije. Srpski pokret Dveri i Demokratska stranka Srbije kreću u zajedničku kampanju. Mi ćemo ovih dana, kad se zvanično raspišu izboru, potpisati koalicijni sporazum. Između ostalih stvari gde se mi razumemo sa Demokratskom strankom Srbije, to je da mi mislimo da je moguće poštenje u politici, moguće je pošten čovjek da bude političar. Od 2012. dakle od prvih izbora do današnjeg dana mi smo stekli puno iskustva, negde smo odrasli, da kažemo, ljudi i sazreli smo potpuno i kao ličnosti i kao političari. Mi želimo da preuzmemo odgovornost, želimo da menjamo naš grad na bolje, negde to narod od nas i očekuje. Dakle, ono što se može očekivati od ove koalicije, to je da pošteni, moralni ljudi žele da menjaju i žele da upravljaju svojim životima. Prisutnima se obratio i predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije u Obrenovcu. Demokratska stranka Srbije je ponovo izašla sada na političku scenu Obrenovca zajedno sa našim prijateljima iz Dveri i trudit ćemo se maksimalno što je do nas moguće da učinimo život Obrenovčana boljim i lakšim i da učinimo život dostojnim čoveka, što je najvažnije. Trudit ćemo se da se pokaže da političari nisu bauk i da je apsolutno moguće da čovjek svojim poštenim radom dokaže da je sve moguće da se ostvari, da se promeni, naravno. U Obrenovcu je potrebna promjena, u Obrenovcu je potrebno da se izmeni na bolje i mi ćemo da uradimo što je do nas, znači da ta promjena bude što vidljivija. Promenit ćemo na ekonomskom planu, na zdravstvenom planu, u planu reformi škole i što je vrlo važno, nas se tiče ekologije u gradu Obrenovcu, pošto Obrenovac, nažalost, još uvijek veoma zagađen grad, mi moramo učiniti sve da se to reši, jer zdravlje je ipak naše najvažnije bogatstvo, i pogotovo naše djece koji su sve bolesnije i bolesnije. Trudit ćemo se da zajedno s prijateljima iz Dveri sve ove stvari poboljšamo i ja se nadam da će građani Obrenovca nam pomoći u tome, jer samo zajedno možemo doći do boljih rezultata. Svi ljudi koji žele bliže se upoznaju sa našim ljudima i sa našom ponudom, sa našim programom, mogu to da urade na našoj Facebook stranici Dveri Obrenovac, YouTube kanal Dveri Obrenovac, sajt Dveri Obrenovac i naš Twitter nalog. Želio bih da najavim prvu akciju zajedničku Dveri DSS-a. Mi ćemo u subotu biti na trgu i imat ćemo jednu interaktivnu akciju, kažemo, sreća. Tu ćemo da vidimo šta je za naše Obrenovčane sreća.